Kanyam si kanyam. Mentang kita nuru dit marin yo development na wan BJP tamas ting kanyam. An bali bating ta kanyam na rapor election kimi ki political parties ki bamla ban kentho ka BJP da kumoi pan an san kanyam. Unong aikten ke BJP miklaya ba mari hom karkrang la kermen ba sisen gasngi ke BJP kan sayo ya ke jing job hamaulai bat kumju ha ka jilla. Menta kasngi dari paungut kipat ba na maulai hapok ke jingla mo ba sensia mayong gawan menyeso si ke BJP ha office ke BJP Shillong. Abakren sikilat patai kubor ba mari hom ong ba ke BJP kamju i ya ke maulai bat ha ke MDC election ru ke bladep krasai ketong kat ba kiwe ki syale menle. Uba ka kerang wakam ba ka dako ba penong ikipat ba ban singo altatin ban jit ya ke BJP ha kini kisi ba lej kedai nama ba ki bayale persya krasu berbi da ke niam ban keno ya ke BJP nama ba kim yo daw da kumboi ban keno ndai rakan men ba ki paj ba mentakin sutu ya ke jingsya ilam bakla ba hak election ban wan gen ai ke jingsya ya ban penjob ya ke BJP bongot ha ka jela kat bau ba kraw jura wa ong ba ke BJP kedai ke parti ke bom jula siliang haba ke wanra ya ke nunggu skim syaki paj ba Mandal Bapura juga mulai konsensi but nilayat pagi berai kat ni nilayat don but nilai selok nilai keren but kadu mentasi kalau ikut keren nilai formally ban form ini kan mandal pemulai kebai ba sensar ilang nong presiden wati vice president jengi ba teni but ni community ba nang ni sekhmat ba ni kemandal ke jengi badan pemulai ke trace terem but hindakan mau the last MDC election kiwi political party ki klam penyang kertong but ki kertong ki penyang ki penyang apa independent of course backing the a particular political party kerita ke BJP ke banut penyang candidate pemulai but untuk reporting ni padan kita full fledged mandal dan mentah bila ada full fledged mandal we are going all out ban tripo mulai but ni mata ting in sayo candidate bobyang ka apo pra kumingin ang robor we are working hard ka no BJP come to try tang for election marsenda ko election ka apan kren pan ka election ban wan when ilayay try but ni community but ni mata tin baga jingilam jingi ba sensar kumu president ko mandal nila tulun ka kam ban menora to kurtong jingi ka apo pra ai ngam iga daw ginung pede bukan kita mulai jawan kedua ingat, bagi orang ba pesan ini kata ini os ngotak skim ini kok kubor ini kan ini tai tapi ini jual kita skim. Ini mentah kita beri kelas sang sungguh ba lana kita menroy kita mendevelop yang kaya yang kesem ke jongki. I think so BJP is the only answer. Mentah juki. Kerana kan thok ya menurut political party. Andai diberi mentah kelas itu, kamtam ni grassroots, kamtam ni berdua kita rangli le, kamtam yang itu, kisung tu mentah, bah tenang hak kio, hak kecingin jengi, ini kam dia ke BJP. Kumbakan apa kamandal kalau mulai kunjung, kamu kinung kitam jo kamandal kalau katuk ke company jo ke BJP ke dari kunjung, mo. Jadi member kita ada lagi spot mood, member kita ada nampak mulai. Sebab kumai ni kalau jikli joki orang laki ni mulai joki yang ni mereka BJP. Jadi kalau mulai kami ke Shillong ke kerti, kawan yang ia kalau lu keseng ke Patma. Jadi bagi pai lu harga pot ke mensuah, ke mengiyok yang kejing lain lu ke state. Jadi ke Kongres kalau ia sei ki kertong hapo mulai hadu lain pusan sem ke sei kamcim lah. Jadi tak hadir jo kalau lain pusan sem pan bag sami. Kongres kandidat mulai MLA jo mulai. Jadi kucuru mentah ke hapo mulai beliau kira suatu. Jadi jika kita itu harga yang keslong ketau, harga keimlang kesalang, kepuli kadang ni, harga trade kita, hakikat bakot kisotu. Bagi mentah ki, mudah nak kami kalah. Madi stang nak BJP kepala negara yang karai kapa, jindap jimbiang juga keslong kami. Dia kata ni mau ingin lah belum bah kemulai kamu pilihan, berada kemulai kalau pilihan, tangkang sampai saat kontra pun kemulai pilihan pasti dia BJP. BJP as a political party kamut penilai election mentah kam job no.
mentah menu bala sistem mencuba pimna ban perkat pa ke BJP kan wan sensar po Bengal Riu benar soal election pimna na muduri kata we as political party BJP we work from the grassroots there and we are not in hurry kamdai kata ba kamdum long aku pra kamut sange no ada political parties ki le kata last MDC election we political party yang ada long pemulai nai le chu with party symbol ke BJP ke le sungim dei kita berkerki bani le mentan job no we will work nam ta ki pai ba nam ta ki kam tan ki baduk but ki bri hi sugi ski kin su ya na hari kan sim kala kan sim por ni compare kata tambah what we are ka bang kemen le matasi bang la don the official mandal ka bla menteri kam but kini ka mandal jungi kan ni kan salik po grassroots untuk formula man pun su thoi ki brio bon man yalam ki brio but kani ka mandal kan le ki brio man batai ta ki scheme ka bagi la do bro kata hi ta ka jing tring sistem juki why not one day ngomong no tambah one day SIP niladon hak BJP niladon hak ni hak BJP ilong trikam jar BJP hang ni baru ni tang hak ni kastir baru hak kastir ba koi idon baru ki jainyam ndon chu koi magadiam ka bamdon hak BJP idon hang ni jadi hak BJP ngimju akranyam ngimju akran yang tapi ai spangkanyam kai ka bangi akran hang ni kalau akran nak benta development karo apa Macam pendak ini bang makrab kan. Di apa yang dan mengi apa BJP take stand. Kalau don kenu kalau persa dan ni ke interest ke jongi. Ide mengi benengkong ban keren ya kata. Lah iya lepas what has happened. Nimburi kata, nimbri kata. Dan bagi I complain ke central leadership ini. Kalau ada ngi don ki issue jongi kalau persa ya ke interest dan ni kan nyam ke jongi. Abang ngira ya ki ini ki issue ki kroy ban snap ini. Who will be the best person man keren kalau kita pada mendai hinengi bana po jongka party ini tadi. Sama. Kanyam si kanyam. Mentang keren inu ru. Tip marin yo development na wan BJP tamu ting kanyam. An bali bating ta kanyam na rapor election kimi ki political parties ki bamla ban kan tho ka BJP da kumoi pat at kanyam. Kimla benong balada piwara ke BJP pinum yo surop pinum yo hibi pinum yo ki jengerap nem tagi beduk num yo num yo ta kimla benong magla yo lut ten le komno ban ketik ini pendria da yo kilech ba BJP so mai tang takanya te kanyam is something very emotional and sentimental to every single person. They try to play on that emotions kan. Te kelas da poi da kapor mutan gibri kelas sakawai pa ngomon oh ni ka BJP ka pair na kini ki party baro ko ngai ngai ju pensai baru war hak meeting baru ka BJP kam logom galong kini ki parti mar kini ku parti haba ki job kamot ba utu kandidat utu mi ki agent haman la ka ki hagadong juki na kini ku scheme bawan haban ya leba ki jongki ki agent ke bawla bu tendai ngang ong balada ka BJP kabut ya kata ka ya ka prosedur ka bakiti ki we kabut ke bani scheme ni ri tangkalaban ka peton kra jadi kan jing yar bar kan jing crowd juga BJP kalau ba kampai kita ki pidai na ka NPP pidai na ka BPP pidai na ka UDP ka kalau parti mereka scheme ka baka apa senta ka ailut aro kam ju pechli ku kha bo ailut ya ba ko ka yeng ailut ka light ailut kan ki ba de ban yo ki ban yo nyimpe ya kata mo kalau nyimpe ya kata ku om ki we kata ni hab tang kini arti konsumsi kata kali ke jing crowd jong ki ka BJP ba dei ka dia ka message ka bangi ni lai ban tip ki pai ba ki pai ba menta haba ki la yo sno ki suto ban haba ki suto ki kinum bakla ban ji pan yen ba kata kali ka ba ka blah ke jong